खुरमजरी मिडिंग ताबीबसिंगबु ISTV न्यूज़ ना तराम ओक्सरी उजिक मरु ओइबा पाउदा लुक इस पॉलिसी लापगा इरोइनना मणिपुर की लंबी थोंग हेना फगलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ऑक्रम इबोबिना फोंदोखरे डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्ता मॉडल कॉलेज अममम थमलगनी हाइना एजुकेशन मिनिस्टर ना फोंदोखरे अमदी फाइनेंस डिपार्टमेंट ना ऑथराइजेशन पीदबदगी OBC की महैरोइ लिसिंग मंगा हेनबगी स्कॉलरशिप फंगदना लैरी उजिक पाउ संदोकना पिजरी लुकिस पॉलिसी लापगा इरोइनना मणिपुर की लंबी थोंग हेना फगलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ऑक्रम इबोबिना फोंदोखरे ngasi थौबाल कॉलेज की चाही यांखै फारकपगी चथरकपा गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन लोइसिनबगी थौरंगा मरी लैनना CM ना वाफमसी फोंदोखिबनी थौरम अदुदा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के मेघचंद्र MLA के रंजीत अमदी MLA P ब्रोजेंसु सरुक याखी थौरमगी सरुक अमा ओइना फोटो एग्जिबिशन अमसु ngasi चीफ मिनिस्टर ना संगाखिबा इंडोर स्टेडियम दा उठखी लोइनना कॉलेज असिगी इतिहासता युमफम ओइबा सोवेनियर अमसु मियामदा रिलीज तौखी कॉलेज की फाउंडर मेंबर हानगी प्रिंसिपल सिंह अमदी कॉलेज स्टूडेंट यूनियन की हाना थबुरोय ओइरंबा म्योय सिंगदा खुदोल पोट पीबगा लोइनना अफबा महैरोय सिंगदा मना मथुम कया येंथोखी चीफ मिनिस्टर ऑक्रम इबोबिना हौजिकी मिरोलना अहल लमन सिंगबु बेबार थक्सी खासी लैना लोइनगदबनी इम्फालदगी मोरे फाउबगी लंबी पाकथोकपा अमदी हेना फगत हन्नबा होनबदा मियामना भाप ताबिदुना मतेंग पांगबियु अफबा इरमदम ओहेंसी फोंदोखी समाजसिदा अंगंबा खरदा वर्षो अखोय कंट्रीब्यूशन तौमिनरगा अखोय लेबाक्सी अखोय यामना शांति लेबा साखरबा अदुगुंबा लेबा मा ओइननबा अखोय होनबसी हाइबसिने इना बिल तौजनिंबा नोय छात्र ओइरेगी लाइफ हाइब ताइ छात्र ओइरेगी बिरसे मसिदा नोय नोयगी फ्यूचर की करियर फ्यूचर की लाइफ से मसिदा के फोगदुरि स्टेट आई करी ओइगनी करी तौगनी तुंगदा आई करी बाबी खोले हाइबातुना नोइना अपामा सिंथम नोइना अपामा प्रोफेशनल तोमानगम कॉलेज की पेरेंट्स ने कोई नशा की करियर से बिल्डअप तौद्रगदी नोय एत मांगनी हाइबगी वादि नते अदुबो सक्सेसफुल लाइफ अमा ओइबा हाइबसे कॉलेज की पीरियड हाई स्कूल की पीरियड कॉलेज की पीरियड से नोई की फ्यूचर से कोई लेप रेलवे लाइन से जिरीबाम की एक्सटेंशन ऑफ रेलवे लाइन अप टू इम्फाल या तुपुल से कोई 2016 रनमदगी लेटेस्ट बाय 2017 मसले यौननबा कोई टारगेट करनी देन अदगी इम्फाल दगी मोरे मेंडा सब लापदनी तंपोर मलेशिया जापान चीना मयाम सुसी मशी लापदनी अदुना कोई हौजिकती 21st सेंचुरी की लाइव पृथ्वी लमजेन से कोई यावबा ममननबा कोई फटनबा मणिपुरदा अफबा महैरोइ पुथोकनबा डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक्ता मॉडल कॉलेज अममम थमलगनी लोइनना स्टेट असिगी ओइबा यूनिवर्सिटी अमसु लिंगनबा होनरी हाइना एजुकेशन मिनिस्टर M ओकेंड्रोन फोंदोखरे वाफम मसिंगसी मॉडर्न कॉलेज की चाही यांखै सुरकपगी गोल्डन जुबली की थोरमदा मिनिस्टरना फोंदोखिबनी कॉलेज असिगी मल्टीपर्पस हॉल दा पांगथोकपा गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन की लुशिनबगी थोरम अदुदा MLA डॉक्टर NG बिजोय प्रिंसिपल डॉक्टर के बिरेंसु सरुग्याखी कॉलेज असी लिंखलंबा फाउंडर मेंबर सिंगदा इकाई खुमनबा उठखी लोइनना अफबा महैरोइ सिंग अमदी डिबेटिंग कंपटीशन क्विज अमदी सोंग कंपटीशन दा मकोक मथंग तारबा सिंगदसु मना मथुम पीखी एजुकेशन मिनिस्टर ना कॉलेज असिगी सोवेनियर अमसु रिलीज तौखी प्रिंसिपल के बिरेना कॉलेज असी हानदगी यामना फगतले पुन्ना महैरोइ लिसिंग अमगा चनी निम्फुरो महि तमली कॉलेज असिगी अवार्ड अपा कया मेंशन बिनबा मिनिस्टर की पुनिंग चिंगसिनखी मिनिस्टर ओकेंड्रोना एजुकेशन सिस्टम दा अहोंग लाकपगा लोइनना ममा मपा ओइबसिंगना लमदम सिगी स्कूल कॉलेज सिंगदा थाजबा कया थमलगली मियाम की मतेंगा लोइनना एजुकेशन दा लेरंबा असोइबसिंग खरा मखैदि चुमथोकपा ngamle रुसागी स्कीम असि चटनरबदी अवार्ड अपा खरा मखैदि मेंखटपा ngamlagani अफबा महैरोइ कया तंफम लेतबगी अवाबा कया कोकनबा प्लान तौरे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइना मॉडर्न कॉलेज असि मॉडल कॉलेज ओइना होनगनी हाइखी सरकार की स्कूल सिंगा सरकार की कॉलेज सिंगा ममा मपास की साथ से थाजबा हंजिलले ngasi miroda timbili bangla prikota mena thamjani se थाजबा से magan bigan थाजबा से थंबियु ai koi गवर्नमेंट तो बदबत
भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स न्यू दिल्ली की स्पॉन्सर मखादा मणिपुर सरकार की MOBC एंड SC अमसुंग मोबेटना इम्प्लीमेंट तौदुना लमदम असिगी महिरोई सिंगदा पीरिबा स्कॉलरशिप की सेनफम सिंग मतम चाना पीदबदगी महिरोई कयाना अवाबा कया मायोकनरी मिनिस्ट्री असिगी मखादा डायरेक्टोरेट ऑफ माइनॉरिटीज अदर बैकवर्ड क्लासेस अमदी शेड्यूल कास्ट न पीगिदबा लिसिंग अनि तरामथोई तरानिथोई की OBC महिरोई सिंगी स्कॉलरशिप हौजिक फाउबा पिथोकदना लेरी ISTV न्यूज न थिगतपदा रिपोर्ट की मतुंग इन्ना फाइनेंस डिपार्टमेंट ना ऑथराइजेशन पिरक्तबदगी स्कॉलरशिप की सेनफम सिंग असि पिथोकपा ngamdabani हाइरी लिसिंग अनि तरामथोई तरानिथोई की ओइना स्कॉलरशिप फंगदबा OBC महिरोई असि लिसिंग मंगा चंगा गा यांखै निपानी अपुनबा सेनफम ना लुपा करोड़ अनि हेनबनी हाइरी डिपार्टमेंट की मचिन चटपा ऑफिशियल अमदगी फंगबा पाउगी मतुंग इना स्कॉलरशिप फंगदबा महिरोई सिंगी अकाउंट असि हाना पोस्ट ऑफिस ता हांगलंबा अदु पोस्ट ऑफिस ता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की खुदोंग साबा लेतबना नेशनलाइज्ड बैंक सिंगदा अकाउंट हांगनबगी तंगाई फदबा लेरे ममांग चहीगी अक्टोबर थादा डिपार्टमेंट असना एडवर्टाइजमेंट थोक्तुना नेशनलाइज्ड बैंक सिंगदा अकाउंट हांगनब खंगन खरबसु ngasi फाउबा महिरोई चंगा रुंग खक्तमक बैंक अकाउंट हांगदुना मरी लेनबा चे चांग पिसिलकले महिरोई लिसिंग मंगा गा चंगा यांखै निपाना स्कॉलरशिप फंगदबा असिगी मनुंगदा महिरोई चंगा रुंगतमक बैंक अकाउंट हांगबा असिदा फाइनेंस डिपार्टमेंट ना करीगुंबा ऑथराइजेशन अथुब मतमदा पिरगलबसु खुदोंचादबा कया मायोकनगनी हाइरी डिपार्टमेंट की माइकैदगी पोस्ट ऑफिस ता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की खुदोंचाबा लेत्रबसु करी तौबा याबगे हाइबदुसु खनरी हाइखी अमरोमदा मतम सांगना महिरोई सिंगी फंगफम थोकपा स्कॉलरशिप की सेनफम पिथोक्तना लेबा असिना महिरोई सिंगदा निंगहन्नबा पोकले बैंक अकाउंट हांगदबनी हाइबसे एडवर्टाइजमेंट अमखक तौखरगा महिरोई सिंग लोइना मखंगन बंगमलोय मरी लेनबा डिपार्टमेंट महिरोई सिंग येंगदुना खरा तोइना एडवर्टाइजमेंट तौदुना दरकार ओइबा सिंग महिरोई सिंगदा खंगनिंगी लारिक तंबदा मतेंग खजिक्तंग ओइननबा स्कॉलरशिप की सेनफम असि चही अमा हेना फंगद्रबनिना स्कॉलरशिप तानरिंगैदा महि तंबा लोइगिबसु यावरे हाइरी महिरोई कयाना नौना हांगबा बैंक अकाउंट सिन पुनरतुना डिपार्टमेंट असिदा मसा मसागे स्कॉलरशिप फंगनबगी थबक यामना कन्न चथनरी मुस्लिम सिंगी ईद उल फितर कुमैगा इरोइनना मणिपुर की गवर्नर अमदी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी अमदी MP डॉक्टर मैनेना मियामदा याइफा पाउजल पिरगली कुमै असिना लाकपदा लमदम असिदा शांति लैबा अमदी कांगलुप खुदिमक नुंसी चानना लेमिनबा ओइरसुनु हाइरी डिप्यूटी स्पीकर MK प्रेसो सिमरेनसु फेस्टिवल असिना पुकनिंगदा अमकपा अमता याउदना यामना पुकजेल सेंगदा पाकथोकनबा ओइबना स्टेट असिदा पुन्ना हिंगमिनरिबा अखोय खुदिमक जातिगी धर्मगी खेनबा लेतना नुंसी चानना हिंगमिनबा चौखटपगी लंबिदा हेना खुमांग चौसिनबा स्टेट अमा ओइरसनु लोइनना आराम खोरांगबा लेतबा शांति लेबा लमदम अमा ओहनबिनबा ईश्वरगी मफमदा थौनिजरी हाइरी एग्रीकल्चर मिनिस्टर MD अब्दुल नासिर नसु याइफा पाउजल पिरकपगा लोइनना मणिपुरदा लेरिबा जाति कांगलुप खुदिमक नुंसी चानना लेमिनबा शांति लेबा अनौबा चौखटपा मणिपुर अमा ओइरसनु हाइरी इटनो हेरिटेज काउंसिल नसु ईद उल फितर की याइफा पाउजल पिरकली थोरम असिना लमदम असिगी कांगलुप खुदिमकबु नुंसिली पुन चेतना पुनबा ओइरसनु हाइरी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी MOBC अमीन शाहनसु उचाकेन थालोइदुना पांगथोकपा ईद उल फितर की कुमै असिना लाकपदा शांति लेबा चौखटपा अमदी नुंगाय याइफाबा लमदम ओइरसनु फोंदोरकली मणिपुरी मुस्लिम ऑनलाइन फोरम नसु ईद कुमैगी मांगोइनना याइफा पाउजल पिरकली अतई लुक कयानसु कुमै असिना लाकपदा याइफा पाउजल पिरकली ऑल मणिपुर मुस्लिम मैतै पांगल वेलफेयर एसोसिएशन नसु याइफा पाउजल पिरकली कुमै असिना लाकपदा लिलोंग ब्लॉक यूथ कांग्रेस कमिटी नसु याइफा पाउजल पिरकली नुमिन असिना लाकपदा MPF मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट सोसो लोरहो नसु याइफा पाउजल पिरकली नुमिन असिना लमदम असिदा शांति वातापादबा ओइबगा लोइनना अमता ओइबगी नुसिली पुन्ना पुनबा ओइरसनु हाइरी MLA विक्टर नुंगलुंगनसु ईद उल फितर लाकपदा मणिपुर मियाम मरु ओइना मुस्लिम इस्लाम धर्म चटपा मिपुंग खुदिमंगना याइफा पाउजल पिरकली कुमै असिना शांति चौखटपा अमसुंग अपुनबगी सक्तम ngakna पुनमक नुंसी चानना हिंगमिनबा पुरगलासनु लमदम असिदा लेरिबा तोंगान तोंगान धर्म चटपा इचिल इनाउ सिंग खुदिंगमक नुंसीबगी लिपुना पुनसिंदुना चौखट खोंथांगदा हेना चौसिनबा लमदम अमा ओइरसनु मिहात मिपुन लेतबा बन ब्लॉकेन चिंगबा लेतबा मफम अमा ओइरसनु हाइरी
Manipur Muslim Welfare Organization asu Idul Fitr na lakpada Manipur gi miyam da yaifa paujal piragli. Organization asigi President Abula Pathana chahi asigi manung da thoganing da ba thodok mari thoktuna minority oiba Muslim community da sarang na bathogan khrabasu tha ama chupna chara henduna pangthokadaba Ramjan kumhaina lakpada lamdam asida santi laiba tangdu laitaba amadi nungsi chanaba porakpo oirasanu hairi. Idul Fitr lakpa sida tangdu laita draba no makangdana rape moles Mihan mi pungi thok ke thok laba imale bag iramdam tanglei bag asibu manaba chawkhat ba amadi phrup pi oibo khalon thadok pa apun ba adum da ba apun bai saktam ama sagat pa unity lai ba nation ama oibo oirasanu Manipur Muslim singbu tasengna hanthani yengbiribra amasung kadam khani discrimination no haibo tasengna khangda ba samna ba dum thodok kaya amangasi Sali basahi 2030 la sida manam thogla thoma tamda ngasigi legakna waloi sil ama pubiratuna Consumer Affairs, Food and Public Distribution Department ki staff singna oil pump singda piriba petrol amadi diesel sing niyam chumna thabak pangthok libra haina yengsin khre ngasi yengsin kiba mapham sing adudi Imphal gi akoibada leiriba Mantri Pukri Sangak Pham Kakwa Singjamai Terana Chingbada leiriba oil pump singni Thau loba lakpa police amadi mioi kyana nampuda thau lona bohona bada ungkhana bathoki Singjamai mayengbam lekai da leiba NRL oil pump da club ki mioi singna thau piu haiduna oil pump mapu da khangan badagi charang na bathoki club ki mioi sing aduna thau sengbra sengdabra haina check taunana ba oil pump mapu da khangan bada cancel or check tauminasi haida ungkhana bathoki tungda department ki mioi sing yauna wari sanaraba tungda nemthaki All Manipur School Students Transporter Association gi foil in charge M Kukuna Mairoi Singi yenglaga ban service tawiba singda sarkar na thau piri haiba wafam phongdoki ngasi injariba maya masi asuki mati jami gari akoi chaurangna gari lising amaga satret ka 75 mungi lairi se adaida department of hona bigi akoi hoji awaba khar makai di minister Saroken amadi FCS ki department da laibiriba director sing amadi additional director sing na kanna hona biduna akoi gi ngasi injariba Manipur da lairiba ayamba school council laga sem giba All Manipur School Student Transporter Association gi magai de su thagachari Amaromda department ki maikai dagi staff amana phongdorakpada police amadi IRB kharana miyam gi kiu leiriba du yengdana marakta thau lona bohona bagi thawong tokpiu haiki public ta ju thakka laga lapi yawi adagi police ni mayama ma force kari aini police mayama lakani adi aya commando lakani aya lakani adi police station lakani moji yana piu dum haini adu koi on request ta kitang pir ga talang ki jawi subi bidan talang ki jawi le ba public mayam digi matungina adi public tu ne yamna tillaga di koi mo de pi de adi yamna tindaga bi hoi kara dum mo to ki sumana dum to wa bai wa di kari hai Numit ninigi oiba infant and young child feeding training program amangasi wangkhaida lushin khre ICDS Imphal City Project amadi Bharat Sarkar gi makhada leiba Community Food and Nutrition Extension Union ani na pun sinduna pangthokiba training program aduga mari leinana trainees singda nutrition education gi matangda awareness piki Tipaimuk dam sabagi nongmagi oiba miyam gi khana nainaba mifam ama pangthoktuna dam asigi mayokta warep tara laukhre United NGOs Mission Manipur na sinduna ngasi Manipur Press Club ta session ahum thongna khaidoktuna akhang ahi kya yauna khana nainaki khana nainaba duda UN Biba Indigenous Peoples Rights World Commission on Dam Bharat Sarkar ingadabani Tipaimuk dam sabada Barak Turel gi upstream amadi downstream da khundariba praja singi lamthum kaya amang ata thokadabana makoi sing asigi mute sing yauna khana nainagadabani Bharat Sarkar na awang nongpokta mini hydel plant kaya paikhatkani hairiba ase lamdam asigi civil society organization sing amadi expert sing na kupna yengsindriba phawba thabak to onthokpiganu loinana National Hydroelectric Power Corporation ki office Manipur da hangba yaroi amadi Manipur da gi NHPC hankhigada bani haiba warep sing ngasigi mifam aduna warep lauki
Handak Invent Pharmaceutical na saba Ildex P da fungus yauram le haina media da phone ki ba du company na quality maintain tawdabadagi natte fungus yauram le hairiba bottle adugi certificate of analysis amadi company gi revised schedule M gi goods manufacturing practice GMP gi che chang medical directorate amadi MCDA da yaurakle hairi Manipur Chemists and Druggists Association na tholak pa cherol amada IV fluid bottle chahum chamri gi manungda ama ani fungus yawa haibasi yamna toina thokpa thodok ni yauriba fungus adu quality maintain tawdabadagi natraga sarak pada soibadagi natte quality maintain tawdabagi fungus natraga microbial yaukhrabadi base number adugi bottle punamak defect oibagi khudam fangani manufacturing defect natabida bottle ama ani da fungus karapagi maram yamna lei transportation da heavy exposed tawba yamna hena nikpa lana storage tawba maram kaya asidagi min ubangam daba leak oirakpadagi fungus karakpa yai maram ama natraga amadagi vacuum oiba bottle adu fungus kabagi oithokpa wangbadagi IV fluid khudingmaki bottle da authority na statutory warning tahali doctor natraga nurse singna IV fluid kaptringai da ningthina check taunaribani amaromdana hauzik Manipur da transportation ki khudong sadaba kaya leibadagi anaba ayambana seasonary ba IV fluid ki awatpa leirakadra wanaringai tanja asida authority amadi mari leinaba mioi sing tanaramdana fungus kabagi maram khangdringai da invent pharmaceutical saba hidak makhal khudimak thinjinle haina media da phongdorak pasi medical professional amasung hidak kamari leinaba khudimak ta ngangna thokpata natana anaba singi yamna lebak thibani hiram asida drug controller Manipurna athubada midyeng changbiduna aseng bawafam miyam da thambiu hairi numit mangani chathagadaba inspire science camp ngasi Manipur University gi Senate hall da MU gi hanagi BCC amubana hawdokre MU gi Department of Science and Technology na sindona pangthokiba camp hawdokpagi thoram aduda BC Nanda Kumar Sharma amadi Talklight Tea Research Foundation Jorat ki Director Dr. M Muralidharan susarugya ke Manipur ki tongan ba school singa tamliba class 11 amadi 12 ki mahiroi chamaga yankhairom na camp asida sarugyari Chief guest oikiba si amubana kem asida scientist kayana wangangduna science subject ki mahiroi sing gyan pigani inkhalakliba mahiroi singna laik laisuda hena thawai yauba changi phungdoki PISA is Program of International Students Assessment. Program of International Students Assessment is a test or assessment of say approximately 15-year-old students throughout the world. So far, 4 tests have been conducted. This is conducted every 3 years. In the 2000, first test was conducted. The assessment is in 2003, then 2006, and 2009. Nauria pakhang lakpa kendra gi manung da leiba ahal oiraba mioi chaniga kunda oles pension gi card sing yenthokre ngasigi thoram aduga mari leinana langthabal amadi mongsangai gi akoibada leiriba lokon singda ising ichauna awaba tankraba longmi singda MLA RK Anana Harlem nasu yenthoki MLA na phongdokhibada oles pension pibada Rajniti dalgi khena balaitana aseng bamyoi sing khanbani karigumba banki account hangbada che nabalairabasu mateng pangnaba MLA da pau pibiu haiki Manipur Sarkar ki Horticulture and Soil Conservation ki meeting makhada Educated Farmer Association nungadana sinduna nomagi oiba farmer training program gi thoram ama nongren da pangthokre thoram aduda farmers singda tongan ba polam kaya su khusinaki training program aduda KVK Imphal East ki Dr. M Dinachandrana vegetable cultivation temperate mushroom gi proprietor Daljithyam na chengum thaba amadi Dr. M Thoithoina Laina Tina amadi manamasing singda tinkang taba amadi Laina Tina kaya gi matangda research person oina wangangki Lakadoriba Independence Day gi mangoinana lokhatpa checksing tharangi saruk ama oina ngasisu Governor Road maningda paktaknana combing operation sathakre Imphal West Commando gi DSP Dr. Ibom Sana Luchingba police team amana chathakiba combing operation aduda Jingnaba miyo yankhaimu makhatana verification taunaba city police ta pukhi DSP Bom Chana phongdorakpada handak Manipur state ki Police Department na Independence Day gi mangoina na lokhalagliba security gi check-in thorang asida miyamna cooperation PBU Police kangbu na mobile checking amadi frisking tawba matamda minute ama ani praja singda apanba oirabasu law and order gi fibam phagatnaba khanduna warabiganu phongdoki Governor Road sida building sida karaga search tawba yauna koi lambe sida chakpa mising aduga dukan manungda changna le mising punamak sa koi verify tawjari aduga masaida saktak che fajana yaugdaba koina masak che identify tawbungam da verify tawbungam da kangbu sing asi
पुलिस स्टेशन सिटी पुलिस स्टेशन नजरकनी चेक तब प्रेसिंग तब तंग डिटेन तब खोप मैम वारूबीरोय मैम लॉ एंड ऑर्डर होनजरीब अहिंग दिन तुमदन होनजरीब मैम कोऑपरेशन पीबियू वारूबीनो हेडक्वार्टर IGAR साउथ की PRO की पाउदा युमफम ओरगा ngasi पाउचे सिंग फुंगनरिबा सलुंगफम दा AR की ऑपरेशन दा UNLF की मियोय अमा खुलागा कोनना फारे हाइरिबा से अरानबा पाउनी हाइरी लुप अस्तिगी पब्लिसिटी ऑफिसर एम सगेना थोलकपा चेरोल अमदा आसाम राइफल्स न फारे हाइरिबा सपम तोंबी चही कुंठा मंगा अपोकपा अरुनी लेफम सलुंगफम असे UNLF MP गा करिगुंबा मखल अमतगा मरी लेनदे महक फाबदा मी यावी हाइरिबा खुलाई अदुसु लुक मरी लेनदे हाइरी घरी दे लेबा रामकृष्ण हायर सेकेंडरी स्कूल दा KCP MC ना सेल की डिमांड तोरकपा यानिंग दे हाइदुना वकन मिफम चथखरे स्कूल की महिरोय अमदी गार्जियन सिंगयाउना स्कूल दा पांथोखिबा वकन मिफम अदुदा गार्जियन अमना महिरोय सिंगदगी मिंग चनबा मतमदा सेल लवी हाइबा यानिंग दे स्कूल की प्रिंसिपल ना लाइरबा छात्र सिंगदा लेमना थागी फी तंखाई थियले लाल हलुब अमना सिगुंबा आयत अपन पीबीगनु एजुकेशन फ्री जोन ओहेनबियु प्रिंसिपल बु मराल पिसिनबा यानिंग दे हाइके मणिपुर सरकार सना कोनुंग लौसिनबा वारेप लौखिबाबु यानिंग द फोंदोक्तुना मियामना चथरकपा वाकन मिफम ngasiga thana numit 93 ni sukre ngasi sana konung da chathakhiba wakan mifam amadi khana nainaba aduda ipsa kanglamai CLK KSA kil usu khurai athauba mara paibi amadi khurai thangjam laikai mara paibi gi myoi singna sarugiyakhi CLK की प्रेसिडेंट तंपाक लेमन सरकार न सना कोनुंगबु मोनुमेंट अमा ओइना थमनब होनबा मियामना याबंगमलोय प्रजा की हुलखन से मिनिस्टर न थबक तहनिंगी हाइखी तोंगान बसना कांगोसे कोनना होनरक बायदा मसी हौजिकती अखोई वखलोंदा यामना मपुंग फारे हाबे याई नै बाकी कंगैसा खुदिंग मक चिंग तम पुनम मक्से मामागे तोंगान बधर मसस तारगसु आइगी हौरकपम चना कांगलोल हाबेसी अखोई नि थौंगाई मालेम की येलहोमी मियाम की नुमित इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स लाकपदा लमदम सिगी येलहोमी मियाम की मफमदा प्रिपाकना याइफा पाउजल पिरकली लुप असिगी असिस्टेंट सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा लेबा ngak paluang na thorak pacherol amada येलहोमी सिंगना मखोय मसाबु लोन नत्रगा फोंगना तुहत्पिबा नमथबिबगी चैना फंगलबा असिना अचौबा फुरुक की कयाता मोमफम ओइदुना तपना मुसलकपगी मराइबक नंगली मालेम की लेबाक चामगा मरीफुद्रा हुमदोगी मनुंगदा लेबाक हुमफुद्रा लेरिबा येलहोमी फुरुप मसिंग लिसिंग मंगा मियोय क्रोर कुंथ्रा तरेट मुगना ngasisu मखोगी पारी पुरीना थंबिरबा चनरोल अमसुंग कुनाइरोल की पुकै लंगै सिंग कंदुना मालेम की लमाइदगी मखोगी खोंगुल मुटखिदनबा यामना कन्न होनजरिबा तांककनी मालेम की अपुनबा मिसिंग की चादा मंगा खक्ता ओइरकलबा येलहोमी सि असिना ममल यामलबा मसागी खोंकाप लौरकलिबा अमसुंग मालेम की मिटमांगदगी इखंग खंगौदना मांगसिलकपा सिगुंबा इपाइपु कल्चरल हेरिटेज सिंग असिबु मपु ओइना सेनादुना लेरिबा सिना ममल मगुन खंगलक्तुना मालेम की मियाम नंगसिदी पाक सन्ना सगोनरकपा सिमक लुब असिना इकाई खुमनै येलहोमी ओइरिबा लमदम सिगी चिंगमी तमी सिंगबु फंगहन फम थोकपा थबक सिंग फंगनदबता नतना मसागी सक्तम तपना मांगहनदुना मसागी कांखुलदा मुचखिबगी माइकै पांगलगली अदुगा फुरुप खरदुदा नमदुना नत्रगा थेमदुना अनौबा फुरुप सिंगदा चुपसिन हनख्रिबा असि खुनाय अदुगी मांगजबता नतना अपुनबा खुनाय अमसुंग मालेमगी ओइना मांगजबनी ओइरगलिबा कंगलै फुरुकी अवाबा सगलोन असि अतै अमतगी नते अचौबा फुरुपना मोइथेम तौदुना नत्रगा नमफुदा पिसिलखिबा लाइनिंग नाट अमसुंग लैसेमलोनगी थबक थौंग सिंगना थोनखिबनी नुमित असिना लाकपसिदा UN वासक्तुना लाउथोगलिबा हकसिंग असि मिपुंग खुदिमक अमसुंग फुरुप खुदिमकता फंगहनबगा लोइनना मधुबु सिजनदुना थबक ओंथोपा ngamnabagi पांगल सागतपा अमसुंग सिजनबा तारी आइखोगी फुरुप सिंगी ना सेमिट लोन महुसागी सक्तम मही मसिंग खुनाइरोन अमसुंग लेसेमलोनगी ओइना काइथखरबा फिबम सिंग असि मसक मुना खंगविनबगा लोइनना अमुक नौहौनना सेंगत सागतमिनदुना इसागी अमसुंग फुरुकी येलहौ सक्तम ngaknabगा लोइनना मालेमगी थाकता फगनबा होनमिरसि हाइरी मयांग इम्फाल ब्लॉक कांग्रेस कमिटी सिंधुना मयांग इम्फाल ब्लॉक महिला कांग्रेस कमिटी की नौना ऑफिस पाइगदब सिंह खनबगा लोइनना मेंबर्स सिंह नौना हपचिनबगा लोइनना ट्रेनिंग वर्कशॉप अमा पांगथोखरे थरम असिदा वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर रतन कुमार मणिपुर प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट RK रानी छना मयांग इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन TS राजमोहन सु सरुग्याखी ब्लॉक अस्तिगी महिला कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट ओइना चुंखाम संजिता जनरल सेक्रेटरी ओइना युमनाम लक्ष्मी देवी बु खनखरे
Haingang Block Congress Committee na susinduna nauna thaupugadaba Mahila Congress ki members sing khanbaga loinana workshop ama luwang sangbam mamang lekai da leiba MLA N Biren gi yumda pangthokre thorom asida MLA Masamak Manipur Pradesh Mahila Congress ki President RK Ranisana Haingang Block Congress Committee ki President Nandalal Angomja su saruyaki Manipur amasung Myanmar gi ngamkhaida sambal khabagi matangda India government ngasi fawba tumina leithokli haina CPI Central Office na kanna yaningdaba phongdokre border pillar number 68 amasung Marifudra mathoigi marakta kilometer 10 sangna Ministry of Home Affairs ki Department of Border Management na haukiba chahi taragi sambal khabagi thabak asi chatharakibani India government na fencing khabagi thabak chatharakpada 0 point ki matangda Myanmar gi maikaidagi wakat lakibani madudagi India government na fencing asi India gi ngamkhai saruklomda kilometer 10 khanaba warep laukibani issue asida India gi lam sogle haiba wafam party C gi New Delhi da nominini chupna pangthokiba National Executive Meeting da khanakibaga loinana sambal khabagi thabaga si khudakta yengsinbina ba Bharat Sarkar da taksinkhre aroiba waroisin ama puraktri fawba sambal khabagi thabak lekodabani athoba matamda India amasung Myanmar anina apunba survey ama tawgadabani hairi Ministry of Culture gi senthang makhada Lalit Kala Sangam Imphal na puthokpa Wakolo haina mingthonba bele asi Rumal Theater da utkhre bele hawdopagi thoramda MOA gi President Bijoy Koijam Manipur State Kala Academy gi Secretary Bijeswar Sharma amadi Lalit Kala Sangam Imphal gi Chairman B Neta Chandra Sharma na thoram mapusing oina saruk yakhi thoramga mai leinana Bijeswar Sharma na haukiba chahi kunlom Manipur da bele puthokpa chang hanthaduna bele gi ihok tapthabagum tawraba matungda nauna amuk bele puthokpa ase pungning thoganingai ni Manipur da puthokpa bele sing quality leiba puthoktuna mapalam singda changdamna bada noptana bahona haningi haiki Chief guest oina saruk yakhiba Joy Koijamna bele hudokpagi marik chumba paudam miyamda thambaga loinana art form asi hena fagat handuna Manipur bu malemda masak takpada achauba thodang lahoningi haiki tungda wakolo bele utuna miyamgi pungning singsinkhe khwairakpam Biswamitrana scriptwriter amasung direction piba bele asi lamdam asigi tangdu leitadraba khunai asigi masak takpa bele makhal amani bele asigi nungi oiba thimna culture gi mating na laibak amagi integrity sagatpada achauba thodang lobo yai Kanglup masel gi marakta integrity puraktuna santi leibal lamdam ama ohenbada culture na mating oigani haiba phongdokpa beleni World Indigenous People ga mari leinana Joint Committee on Inner Line Permit System Student Wing na hayeng August 9 da silliba cycle rally da saruk yagadaba singna ayuk pung 8 makhai nangnanaba Nambol Bazar da masa-masa gi cycle ga loinana yaurakna ba student wing na khangali cycle rally asi hena masak thokna pangthokpa ngamnaba gi damak maru oina mairoi singna saruk yaduna isa gi yalhomi ama oibagi thodang lomina si haina appeal tauri Excel People Foundation Ketrigao gi meeting makhada Idul Fitr ga mari leinana Ketrigao gi lairabagi pankhai makhada leiba kanalezadaba mioi chamaga yankhaida sana thaknaba polam kaya yenthokre kumai asina lakpada samas asida hingminari ba mioi ba khudingmak amaga mateng pangnaduna nungsi chanana hingminasi hairi Amadagi Secretary Human Resource Development ki makhada Manipur gi tongan ba mahiloisang singda chatharakli ba academic awareness program gi manung chana ngase Bisnupur district ki manung chana leiba Gulab School kainauda Marifudraga Mari Suba academic awareness program pangthokre mifam asida advocate Soibam Hemanta District Hospital gi psychiatric doctor H Angomsa NCB Regional Unit Imphal gi Superintendent RK Ibungo Sanana resource person oiduna tongan ba hiram singda wangangki awareness program asiga mari leinana resource person singna thamkiba topic singa mari leinana quiz competition amasu pangthoki masida ahong sambam sapana debina ahanba mana lauki Desamna Sarkari School sing yengsinbigi changsilliba khongjang asida ngasi Kakching Higher Secondary gi phibam yengsulubada award apakaya leiramle hairi hiram asiga mari leinana kaisampata leiba mahiroi lup asigi office ta pangthokiba paugi mifam amada President Wangmayum Slaudin haiki school asigi class 9 dagi 12 phawada mahiroi chatre ka kunthani pan lei section amada mahiroi chama kuntha dagi na chama nimpu phawa phamali laboratory room leite toilet matik chade librarian leite Chemistry subject ki oza sude SPA gi makhada Manipur Tribal Corporation Agency na lupa crore ani chang nauna saba building sangadona school authority da sinadri building asida quality maintain tawdabana machi ninkhaiba yaure athoba matamda Manipur Sarkar na waliba sing mensinduna aphaba mahiloisang ama ohenbi hairi aikoi chinda media da hero saduna pangang ngangduna aikoi mairoi panglu dal jilla kanda nari number namaga mai masing tamagini hai bu waklo nasi thadok piro lairiba school gi
infrastructure duga chana ba mai rusing lobi duna leram draga su afaba infrastructure ma sembat lakanda afaba school lama ekoi imphal shahar dagi lamna lebi school loraga su afaba higher secondary afaba school lama oilakna ba bonabiyo maduna traga di ekoi tungi mai rusing gi phibam je laibak se tambangam da phibam ma da lakani haiba wapam se thamjage Ziribam subdivision gi lower school dagi horaga college ki thak phawda leiriba mahiloisang singda sarkarna award apa sing mensindrabadi akanba khongjang changsilagani haina MSU MSF desam amasung KS na haikre ngasi MSU district committee Ziribam gi office ta pangthokiba pawgi mifam amada mahirolup marina subdivision asigi mahai masingi lamda matam kaya gi mamang dagi dabi tawduna lakliba sing ngasi phawba thabak ta onthoktri haina yaningdaba phongdoraki Ziribam gi watliba oza sing hapiu Ziribam higher secondary school gi mahiroi masinga oza masinga chana driba asi atuba matamda hapiu school asigi oza mari matam sangna school correct driba asigi mathakta akanba thabak lokhalu sarkarna hablakpa oza sing masa masa gi school singda amata leite achau asang singa manaraga utilization tawduna school singda larik tambide Ziribam gi amata ngairaba Ziri college asisu government college ontho hairiba demand sing asi August kuntra phawgi manungda thabakta onthoktrabadi akanba khongjang changsilagani pawgi mifam aduda MSU district committee Ziribam gi president Y Sanjit MSF special branch ki president M Nilkamal Desam local council ki Bablu KSA Ziribam unit ki Sorojitsu Sargyaki utilize to oza wa le na le ngai to utilize to ning to bi ba oza di oza kha le su la ning na la ko la ning no to ba si to su to ning de to tang kun tha gi mang da utilize to bu sing ju koi da mu tha bi ro wa le ngai ja to je koi study koi like to da koi gi chhatra sing yam cha hi khani an kai gi mo si halat ra ga di de 30 gi mo halat ra ga di koi si gi koi gi Tribal Research Institute na sinduna Chingi district singi lambi thong samnabagi matangda chatharakhiba workshop ngasi loisinkhre ngasi aroiba numita PWD gi additional chief engineer case tombana national highway gi matangda resource person oina wangangki Food Security Ordinance Bill pass tawnaba honabada opposition parties sing lehendanaba miyam gi khongjang changsinba matam yauri haina MPCC gi general secretary L Tilotamana haikre Langthabal block congress committee na sinduna maibam lekai da pangthokiba food security gi nomagi oiba khana nainaba mifam amada wafamasi phongdokibani thoramasida parliamentary secretary Bitar Kaising block congress committee gi president Basanta Susarugyaki Victor Kaising ngasi phawbada Congress government na Manipur miyam da kanaba kaya piri punamang asi aikhoi khudimangna khangwinaba matam yaure El Tilotamana lairaba lawmi sing yauna kanaba phangadauriba bill asi pass tawnaba honabada political bias leiba opposition singna akanba mongda yetli masi miyam khangminaba matam yaure haiki Thobal district ki higher secondary thak phawgi manungda leiriba uniform set pa mahiroi singna gari macha amadi gari achoba pudana school amadi tuition coaching lakpa khudingmak September tang amadagi Kanglei Park Students Association athing bathangkre hiram asida school gi oza amadi mama mapa kaya gi paktak lauraga kumna khanaraba matungda phireb asi lawbani hairi ojek sanabagi paw lobirase Judo Federation of India gi meeting makhada Manipur Judo Association sinduna Khumal Lampak Indoor Stadium da chathariba Sub Junior National Judo Championship ki ngasi sanaki ba tongan ba bout singda mai pakraba sing adudi Sub Junior Boys ki plus 25 kg ki kanglupta Delhi gi Jatin Salokina gold medal Mizoram gi John Thangkim na silver aduga bronze medal da Manipur gi Bikram Singh amadi Haryana gi Prince na lokre kg kuntramanga gi kanglupta Maharashtra gi Aditya na gold Rajasthan gi Rahul na silver Bronze medal da Uttarakhand gi Anik amadi Manipur gi Abung na lokre plus 55 kg category da Haryana gi Rajesh na gold Manipur gi Sanaroi na silver aduga bronze da Uttarakhand gi Bishal amadi Chhattisgarh gi Bhopendra na lokre plus 55 kg category da Manipur gi Seth Thoibana gold Punjab ki Manjin silver aduga bronze medal da Delhi gi Dipanshu amadi Mizoram gi Emmanuel na lokre plus 45 kg da Manipur gi Deepak Singh na gold Uttarakhand की विकास ने सिल्वर लौखरे सब जूनियर गर्ल्स की 35 kg कैटेगरी दा पंजाब की सुधीर तीना गोल्ड मेडल मणिपुर की संध्या ने सिल्वर 45 kg कैटेगरी दा मणिपुर की विद्यास ने गोल्ड मिजोरम की ललेनपुई ने सिल्वर लौखरे प्लस 45 kg कैटेगरी दा दिल्ली की अनिक सनाना गोल्ड अदुगा मणिपुर की रवीना ने सिल्वर मेडल लौखरे 45 kg da Haryana gi Pujana gold Maharashtra gi Shivani na silver aduga bronze da Manipur gi Padma amadi Kerala gi Rekhana lokre
45 kg plus da Manipur ki Purnima na gold aduga Punjab ki Shulaksana na silver lawkri championship asigi closing function hayeng pangthoklagani Imphal West District Football Association Sinduna Sekmai da Chathariba Sangita Memorial First Division Football League ngasi sanakiba ahanba match ta YSC High School na Chikal Lilong Sajingbu goal ani amada thoikre ani suba match ta YWC Malomna CYLC bu goal 3-0 da maithiba pikre Kumal Lampak Sports Complex ta tha asigi kunmari amadi kunmanga da Athletic Association Manipur na sinduna Kit Athletic Instructor gi matangda workshop ama pangthoklagani masigi akupa marol Athletic Association Manipur gi khangba yagani hairi District Youth Affairs and Sports Thawal District Sinduna tha asigi kunmanga dagi kunmapan phawa Chauyaima Higher Secondary School amadi Khangaboki Basu Ground da under 14 amadi under 17 gi district level inter school football tournament amadi kho gi trial selection pangthoklagani Mahiroi singna tha asigi kunithoi phawa gi manungda office asida form thajalakna ba khangalagli Junior Women's Cup Hockey da bronze medal loroklaba Bharat ki team da saruk yakhibi Manipuri macha mari ngasi miyam na Imphal airport da taramna okre Manipur hockey myoi kayawna taramna okhiba Sanaroj Singh adudi Junior Women's Cup asida Bharat ki captain oina saruk yakhibi Susila Chanu defender Pinky Devi striker Lina Chanu amadi goalkeeper Sanarik Chanu ni hokhiba July 19 dagi August 9 August Mari Fauba Germany da pangthokiba Junior Women Hockey Cup aduda Indiana New Zealand bu Panjal ani sunoda amadi Spain bu Panjal Mari anida thoiduna semi final changki semi final da Holland na India bu thoikibadagi bronze medal fanghobani Tha asigi amadagi thiam lekai dagi chahi 13 rom surabi Huidrom Rosni Devi Kaubi nupi amam mampham khangana mangkhre nupi macha se wangoi gi thiam lesang khongda leiba Bright Career Academy da class 10 tamlibi mahiroini mahaki apokpa Huidrom Dhiren Singh Kawi hairiba nupi macha asibu mafang khangdana mangkhiba asida wangoida dharna ama phangkhri ngasi oiba inga sagi pau ICAR lamphel patagi phangba paugi matungina ngasigi khwaidagi saba degree Celsius 18.8 khwaidagi ingba degree Celsius 35.5 nungsita yawba ising manilgi chang chada ayukta marifudra tare nungthildana chada marifumanga nungzugi chang millimeter dasmik anini loisilakpada maru oiba pau amuk hana pizari Look is policy lakpaga iroinana Manipur gi lambi thong hena fagalagani haina Chief Minister Okram Ibobina phongdokre District khudingmakta model college amamam thamlagani haina Education Minister na phongdokre amadi Finance Department na authorization pidabadagi OBC gi mahiroi lising manga henbagi scholarship phangdana lairi tangasida ISTV News loizari mijeng tabire bisim ko amkana khunjari